kuanta asa punika sekancan wibekara sanes sampun prasaja kumargiang ring rahina mangkin. Titiang lunas Ratu Widodane sareng sami sampunan meking serien sambil nyangkat jika hasil tim penuriksa sajeroning wibekara. Gisane mangkin durusang dipenyingni capang pariboga sanes sampun kasayaga yang susema. Kapertama reng wibekara nyurat aksara Bali Jayanti kapertama kapolihang oleh Nikade Dina Dwi Juliani saking SD Negeri 3 Batu Nunggul. Ampura salah sebut tiang ulangi. Sane ngomoli yang juara pertama inggih punika Nikomang Elisa Ardiani Putri saking SD 3 Negeri Batu. Sane ngomoli yang Jayanti kaping kalih inggih punika Igede Bagus Putra Wijaya saking SD Negeri 3 Batu Nunggul. Kapang Jayan. Selanturnya nih sane ngamolihang Jayanti kaping 3 inggih punika Nikade Dina Dwi Juliani saking SD Negeri 3 Batu Nunggul. Titiang lunas mangde titiang lunas sering sane nganggainin perbekal desa Batu Nunggul mangde rawuh yang ajang jagi nyerahang hadiah. Selanturnya nih ring wibekara ngewacen aksara Bali Jayanti kapertama kapolihang oleh Desa Gede Wahyu Puspanyani saking perwakilan desa adat dalam SD Batu Nunggul. Selanturnya nih kasane ngamolihan Jayanti kaping kalih inggih punika Iketut Margiana saking desa adat Kutapang. Sane ngamolihan Jayanti kaping 3 inggih punika Niketut Trai Widiarni saking desa adat Batu Mulaka. Majang ring ketua LPM Desa Batu Nunggul tiang lunas mangde munggah ring ajang. Terus.
Nah, kalau kultur hebat kalau nggak ada motivasi sulit. Ibu ya. Artinya enggak hidup tuh. Selanturnya nih ringwin bekar mapidarte bahasa Bali Jayanti ka pertama kapolihang oleh Desa Made Berliana Dinda Kartika saking desa adat dalam Setio Batinunggu. Jayanti kaping kalih kapolihang oleh Nikade Puspaningsih saking desa adat Kutapang. Yang lunas majang ring saning ngangganin bendesa adat dalam Setio Batinunggul mangga rauh ngajeng daging nyerahang hadiah. Bunda ceklekan. Nah, sekarang Selanturnya nih sane kaping undap uwi bekare mesatwo Bali. Sane ngamolihang Jayanti ka pertama ring uwi bekare mesatwo Bali inggih punika Jero Kade Ayu Kusumawati saking desa adat dalam Setio Batinunggu. Selanturnya nih pasti deg-degan kita miangge. Sane ngamolihang Jayanti kaping kalih ring mesatwo Bali kapolihang oleh Made Okta Rapinanti saking desa adat Kutapang. Selanturnya nih sane ngamolihan Jayanti kaping 3 inggih punika Dewayu Putu Kristianti saking desa adat dalam Setio Batinunggu. Sane kaping untat sane ngamolihan Juara Harapan kepolihan oleh Kade Ayu Pradnya Dewi saking desa adat Batinulapa. Titiang lunas majeng ring bendesa desa adat Kutapang sarang desa adat Batinulapan mangde rawuh ajeng jagi nyuk serahang hadiah. Ayo deh.
Jarak, ya. Mungkin titiang lunas sering make sami pemilat jagi munggah ring panggung jagi ngambil dokumentasi. Samian Jayanti nggih tau ring panggung. Elingan pakai masker nggih. Surat sebalikkan. Surat kaca. Cek. Ini bau kali. Dan tulisan belakang ditulis Adik. Terus. Jeruk sana nih. Nah, Bingung kami orang dia. Coba. Gantian. Inggih kadi asapunika sampun Presiden Kodar Pikoli Jayanti Wibekara Rahina mangkin Rahajang katur majeng ring para Jayanti dumugi Presiden lanturang malih ring Wibekara selanturnyani. Talor suksema aturang titiang majeng ring Ratu Idedane sareng sami pindekadi ring para dewan juri talor ring para uleman makasami lan para pemilat Wibekara ring Rahina mangkin atuk keraunan nyane titiang sinap antuk parama santi. Om santi 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 om. Ayo.
Bisa. Yang bodoh kan.